Zdravo svima, u ovom videu govorit ćemo o pokretnim delovima motora. Pokretne delove motora možemo vidjeti na sledećoj slici. Dakle, klip, osovinica klipa, klipnjača, kolenasto vratilo, zamajac. Na ovoj ovde slici se vidi takođe i elementi razvodnog mehanizma. Na sledećoj slici vidimo cilindarski blok kao nepokretni deo motora, koji objedinjava sve ostale elemente u jednu celinu. Ove rupe što vidite ovde, dakle to su cilindri i u njima se odvija proces sagorevanja. U procesu sagorevanja hemijsku energiju goriva pretvaramo prvo u toplotnu energiju, a zatim u mehanički rad koji je potreban za kretanje vozila i za pokretanje dodatnih uređaja na motornom vozilu. Ostvarena energija se dalje preko pokretnih delova prenosi na točkove, odnosno na dodatne uređaje. Prvi pokretni element koji će prihvatiti ostvarenu energiju i preneti dalje na ostale delove je klip. Njega možemo videti na ovoj slici. On se nalazi u cilindru. Ovde možemo videti elemente za ubrizgavanje kao i svećicu. Do sagorevanja će doći pri kraju drugog radnog takta, kada je klip blizu gornje mrtve tačke i kada je došlo do porasta pritiska smeše koje je prethodno usisano u cilindar i porasta temperature do blizu tačke samopaljenja, ali ne sme preći ako je u pitanju automotor, i kada se baci varnica dolazi do sagorevanja, naglo porastu pritisak i temperatura. Taj ostvareni pritisak dalje deluje na klip, na čelnu površinu klipa i dalje se to prenosi preko pokretnih delova motora. Snaga se dalje prenosi ka transmisiji i ka dodatnim elementima u vozilu. Na sledećoj animaciji možemo videti kako svi ti pokretni delovi motora deluju kao jedna celina, prenoseći snagu. Dakle, evo vidimo ovde klip koji je povezan sa klipnjačom, ona je povezana sa kolenastim vratilom. Ovde vidimo kolenasto vratilo, dalje deo toka snage ide na zamajac, dalje ka spojnici transmisijom do točkova, a sa druge strane vidimo ovde da deo snage se troši na, recimo, razvodni mehanizam, na pokretanje bregaste osovine, ali i na pokretanje dodatnih uređaja. Ovde možete videti radne taktove. Na klipu možemo videti karike, odnosno klipne prstenove, sa dvojakom ulogom da izvrše kompresiju i da ostvare podmazivanje. Dakle, tanak sloj da naprave, podmazujući sloj koji će podmazivati radnu površinu klipa. Dakle, klip vrši prvo translatorno kretanje, gore-dole. Zglobnom vezom je povezan sa klipnjačom, koja sada translatorno kretanje s jedne strane pretvara u rotaciono kretanje i prenosi ga na kolenasto vratilo ili radilicu. Klip je sa klipnjačom povezan sa osovinicom klipa, dakle ovde vidimo i osigurač. Mala pesnica klipnjače se vidi ovde i ovde vidimo veliku pesnicu, gornju polovinu velike pesnice klipnjače, koja je povezana na gornji rukavac, leteći rukavac kolenastog vratila. Ovde vidimo leževe. Ovde možemo videti klip i klipnjaču u sklopu i povezanu sa kolenastim vratilom. Sa leve strane tok snage će ići, prenositi se prvo na zamajac, a zatim dalje na spojnicu, menjač i ostale delove transmisije. Sa desne strane ovde vidimo remenicu. Remenik dalje prenosi snagu na bregasto vratilo, na dodatne uređaje kao što su alternator, klima uređaj, pumpa za vodu i tako dalje. Ovde sad opet vidimo klip sa klipnim prstenovima. Da nema klipnih prstenova, klip je nešto manjeg prečnika od prečnika cilindra, dakle postoji određeni zazor. Poznato je da se tela na toploti šire, dakle te dimenzije klipa neće uvijek biti iste, i tako da mora da postoji mali zazor da može da se kompenzuje to termičko širenje klipa. S druge strane, ovaj prostor za sagorevanje mora da bude hermetički zatvoren,
To se ostvaruje sa klipnim prstenovima koje naležu na zid cilindra i od elastičnog su materijala. Ovde možete vidjeti na ovoj slici delove klipa, dakle čelo klipa, klipne prstenove, osovinu, telo klipa i dalje ide, vidimo ovde klipnjaču. Od klipnih prstenova prva dva su kompresioni, dakle oni naležu na zid cilindra i služe da naprave, da zatvore hermetički prostor za sagorevanje. Ostali, ovaj treći je mazajući klipni prsten, dakle on skida višak ulja i taj višak ulja odlazi nazad u karter. Ranije su se klipovi pravili od sivog gljiva, koji ima dobra mehanička svojstva, međutim, u novim vozilima najviše se koristi aluminijum i aluminijumske legure, s obzirom da aluminijum dobro provodi toplotu i da se vrlo brzo hladi i da je lagan. Takođe se koriste čelični klipovi, oni su pogodni zbog toga što malo menjaju svoje dimenzije, vrlo malo sa promenom temperature, uglavnom se koriste kod dizel motora. Na ovoj slici možete videti radnu zapreminu cilindra, dakle koji ostvaruje zapravo klip koji se kreće od donje ka gornje mrtvoj tački, dakle ovaj položaj donje mrtve tačke klipa, a ovo je gornja površina i položaj gornje mrtve tačke klipa. I ovde možemo videti poluprečnik cilindra i radni hod klipa. Dakle, ovaj ovde valjak koji vidite je zapravo zapremina koju prebriše klip pri svom kretanju. Podatak koji možete videti u saobraćajnoj dozvoli o radnoj zapremini motora dobijemo kada ovu zapreminu za jedan cilindar pomnožimo sa brojem cilindra. Evo, to se vidi i na ovoj slici. Dakle, ovo je ta radna zapremina za jedan cilindar puta broj cilindra dobit ćemo, dakle, ukupnu radnu zapreminu. Klipovi se po pravilu obično se izrađuju livenjem i onda se obrađuju na potrebne dimenzije. Ovde vidimo klip u preseku, vidite kako se ulje kreće od ozgo na dole. Ovde se vidi i presek, znači vidi se kako gornji prstenovi vrše ulogu zaptivanja, dok ovaj donji prsten vraća višak ulja u karter. Ono što može da se desi kao neispravnost klipa i klipnih prstenova je sledeće. Zbog velikih temperatura može doći do nagorevanja čela klipa i ivice čela klipa. Takođe, usled abrazivnih čestica i usled trenja dolazi do trošenja vodeće površine klipa. Takođe, može doći do proširenja žlebova za prstenove, odnosno do trošenja žlebova za prstenove. Ogrebotine se javljaju po vodećoj površini klipa. Može doći do pucanja, naročito između žlebova, zbog velike koncentracije napona. U sklopu zglobne veze klipa osovinica može doći do povećanja zazora između klipa i osovinice i takođe može doći do pucanja nekog od klipnih prstenova. Što se tiče same osovinice klipa, površina je termički obrađena da bi dobili bolja mehanička svojstva. Ona se izrađuje od specijalnog čelika. Što se tiče neispravnosti osovinice klipa, dakle, može doći do povećanja zazora između klipa i osovinice, može doći do naprsnuća ili pucanja osovinice klipa i videli ste tamo na slici gde su bili delovi osigurač koji se nalazi i obezbeđuje osovinicu od ispadanja, može doći do njegovog pucanja ili do ispadanja tog osigurača. S obzirom da klip se kreće pravolinijski, a da to pravolinijsko kretanje moramo da pretvorimo u rotaciono kretanje, to se dešava pomoću klipnjače i radilice. Klipnjača se s jednim krajem vezuje preko osovinice klipa za klip, a sa druge strane se vezuje za leteći rukavac kolenastog vratila. Klipnjača vrši složeno kretanje u ravni, dakle ravno kretanje. Na ovoj animaciji se vidi kako se translatorno pomeranje klipa pretvara u rotaciono kretanje na radilici pomoću klipnjače.
Klipnjača se sastoji od 3 dela, male pesnice, tela, klipnjača i velike pesnice. U maloj pesnici se nalazi čaura u kojoj se vrti osovinica klipa, dakle to je kao klizni ležaj. Takođe se klizni ležaj nalazi na gornjem rukavcu kolenastog vratila. Donja pesnica se sastoji iz 2 dela, kao što se može videti na ovoj slici. Klipnjača može da se izrađuje livenjem ili kovanjem i materijal za klipnjaču mora da ima dobre mehanička svojstva, naročito kod dizel motora, gde su opterećenja veća nego kod benzinskih motora. Kod dizel motora mora da se izrađuje kovanjem baš zato da bi imala što bolja mehanička svojstva. U osnovi materijal za izradu klipnjača je liveno gvožđe, mada kod nekih lakših motora manje snage, klipnjače mogu da se izrade i od aluminijuma, odnosno njegovih legura. Kod dizel motora klipnjače se izrađuju od visoko legiranih čelika da bi imali što bolje mehanička svojstva. Inače, klipnjače su opterećene jako velikim promenljivim silama, tako da iz tog razloga je potrebno da imaju dobre mehanička svojstva. Neke od najčešćih neispravnosti klipnjače su trošenje ležaja u velikoj pesnici, takođe trošenje čaure u maloj pesnici, zatim savijanje i uvijanje stabla klipnjače, može doći do loma, odnosno do prasnuća klipnjače, do začepljenja kanala za podmazivanje, do pucanja vijaka za vezu i tako dalje. Kolenasto vratilo, koje se može vidjeti na ovoj slici, preko klipnjače je povezano sa klipom i uloga je da translatorno kretanje klipa prevede u rotaciono kretanje koje dalje prenosi obrtanje ka transmisiji. Kolenasto vratilo ima svoj prednji deo i zadnji deo. Na zadnjem delu se nalaze priruvnica na kojoj se postavlja zamajac, dok se na prednjem delu nalazi povezana remenica koja daje pogon dodatnim uređajima na motornom vozilu, kao što su alternator, pumpa za vodu, klima uređaj, pogon bregastog vratila i tako dalje. Na novim motornim vozilima postoje senzori na različitim mestima koje daju određene informacije centralnoj kompjuterskoj jedinici. Među tim senzorima je i senzor broja koji meri broj obrtaja. Na radilici na prednjem kraju se nalazi jedan disk izveden u obliku zupčanika i iznad koje se nalazi magnetni senzor koji meri broj obrtaja. Kolenasto vratilo je preko glavnih rukavaca koje možemo videti ovde na slici, uležišteno u bloku motora. Preko velike pesnice, velika pesnica spaja se sa kolenastim vratilom preko letećih rukavaca koje možemo videti ovde iznad. Ovde vidimo kako izgleda kolenasto vratilo koje ima prednji i zadnji deo i sastoji se od kolena, jednog ili više kolena. Na ovoj slici se ovde može videti 6 kolena. Koleno je deo kolenastog vratila od sredine jednog glavnog rukavca, recimo ovog ovde, do sredine sledećeg glavnog rukavca. Jedno koleno čini, evo ovde možemo videti, 2 polovine od glavnog rukavca, rame, jedan leteći rukavac i protiv tegovi. Kolenasto vratilo je opterećeno velikim inercijalnim silama promenljivog intenziteta. Te sile izazivaju uvijanje i savijanje vratila, takođe izazivaju njegovo ugaono, poprečno i aksijalno oscilovanje. To može, kada dođe recimo do rezonance oscilacija, da izazove dopunska naprezanja i onda će verovatno vrlo brzo doći do loma kolenastog vratila. Takođe ima dosta promena preseka i dosta mesta gde može doći do koncentracije napona. Da bi obrtanje kolenastog vratila bilo što ravnomernije, da bi se smanjila ta dinamička opterećenja, za to služe protiv tegovi. Evo ovde na ovoj slici se vide ti protiv tegovi. Takođe se ovde mogu videti otvori za podmazivanje, dakle ležajevi, glavni rukavci, odnosno leteći rukavci moraju da se podmazuju
i ovde vidimo kako stoje otvori za podmazivanje. Takođe se evo vidi kolanasto vratilo na ovoj slici, dakle vidimo rukavce protiv tegove. S obzirom na opterećenja kojim je izloženo kolanasto vratilo, ono mora da zadovolji sledeće zahteve. Da obezbedi pouzdan rad na različitim eksploatacijnim režimima. Materijal mora da poseduje neophodnu čvrstoću, krutost i da bude postojan na habanje. Treba da obezbedi neophodan vek rada za dati tip motora. Treba da poseduje što potpunije dinamičko uravnoteženje i da nema vibracija. Da u radnom dijapazonu broja obrtaja ne poseduje kritične zone. I saglasno tipu motora da poseduje propisanu tačnost izrade, odgovarajući materijal, odgovarajući kvalitet mehaničke i termičke obrade, tvrdoću rukavaca i da zadovolji ostale tehnološke zahteve. Od neispravnosti kolanastog vratila najčešće se dešava pucanje kolanastog vratila. Može doći do pojave aksijalnog zazora radilice, može doći do oštećenja i ovalizacije rukavaca kolenastog vratila, do trošenja rukavaca kolenastog vratila, do iskrivljenosti rukavaca i do kvara na prirodnim elementima i kanalima. Radilica se najčešće zarađuje livenjem, a ređe kovanjem. Ukoliko je materijal livenog gvožđe, ona se izrađuje livenjem, a naknadno se podvrgava mašinskoj obradi da bi se napravila ležišta za ležajeve, otvori kanali za podmazivanje, prednji i zadnji nastavak i tako dalje. Ukoliko se izrađuje kovanjem, za materijal se koristi čelik visoke mehaničke čvrstoće, kako bi se obezbedio duži radni vek. Kod manjih motora i srednjih može se koristiti nisko legirani čelik. Do oštećenja radilice ili zaribavanja radilice može doći najčešće ukoliko je neadekvatno podmazivanje ležajeva, ako se koristi neodgovarajuće ulje za određeni tip motora, takođe ako se ne vodi računa o nivou ulja u motoru i ako se ulje i filteri ne menjaju redovno, takođe ako je istrošena uljna pumpa, ili ako je došlo do začepljenosti kanala za podmazivanje na radilici motora. Od pokretnih delova motora pomenut ćemo još i zamajac, koga možete videti na ovoj slici, koji se prirovnicom vezuje za zadnji kraj kolenastog vratila i preko zamajca dalje snaga se transmisijom šalje ka točkovima, dakle preko spojenice, menjača i ostalih delova transmisije. Zamajac ima veliku inercijnu masu i služi da uravnoteži obrtanje radilice kolenastog vratila, s obzirom da jedini radni takt je treći radni takt kada dođe do sagorevanja u motoru i da nema zamajca, ugaona brzina bi se postepeno smanjivala u ostalim taktovima do sledećeg trećeg radnog takta i opet bi se naglo povećala brzina, dakle imali bismo velike promene u ugaonoj brzini. Što je veća inercija, te promene će biti manje. Dakle, uloga zamajca je da obezbedi što ravnomerniji rad, što ravnomernije obrtanje kolenastog vratila, kako bi opterećenja, dakle, bila što manje. Ovde vidimo jedan venac od zupčanika koji je povezan sa alanserom, odnosno obezbeđuje startovanje motora. Masa zamajca zavisi od broja i rasporeda cilindera. Ako je veći broj cilindera, onda je manja dinamička neravnoteža, pa je potrebna manja masa zamajca. Što se tiče neispravnosti zamajca, tu bi mogli da izdvojimo sledeće: deformisano zamajca, oštećenje nazubljenog venca, onda da dođe do ispucanosti, hrapavost na ležuće površine ili da ona postane nagorela. S obzirom da se priteže preko zavrtnja, ti otvori za zavrtnje mogu biti prošireni ili da bude oštećen navoj, ili nedovoljno pritezanje vijaka, pucanje ili lom vijaka za vezu i jednostavno neuravnoteženo zamajce.
To bi bilo sve u ovom videu, hvala vam na pažnji i doviđenja.